megalayapost.news. Usembut Menteri Rambak Kesarkar Jelah wat Badiru Transport Minister ba Singo Balang Dhar mendagasngi lahir Syamroi Airport banyak kenduk lang bagi bor badai pej yaga Airport Authority of India naga benda ke jingtmu ban penhe yaga tega kat lingsun ke badan ha Umroi Ribuai District ha kani ke jingher utai Menteri Kesarkar la pelong shwa yaga jing kenduk lang ha Conference Hall ha Umroi Airport ha kepala sakhi lang naga jingdon u MLA ke Umroi ba Daman Bait Lamari Chief Secretary Kesarkar ba DP Walang Deputy Commissioner Garibhoi u Abilash Baranwar Badru laidon lang Regional Executive Director ke Airport Authority of India M Raja Kishore Director ke Umroi Airport bat kuntupru ke Officer nak Kesarkar Jelah ban ke Airport Authority of India hadin ke jinglang ali jurip ru ya ke airport ke balong shibenta ban penkre nak benta ban penhe no ya ke ni ka lingsun habakren jikilap tai bor ba Singo Balang ke sembut Menteri Rambak ke Jelah bat bapet ke transport ulong ba ke jingtmu jong ke ni ke jing kenduk lang bat ki bor badai pej ya ke Airport Authority of India kadai ke jingtmu ba Kesarkar Jelah ka angnot ban penhe no ya ke ni ka lingsun ha ke Jelah ulong ru kumalong haduk menta ban penhe ya ke ni ke airport dang donkam ban shim jaka sa khanriu ikar naga benta ke parking b badru la kumno ke jinglut hakba la penhe ya ka lingsun kan poi shaka sanspa klur ta ka kat latest survey ni kwak man persang ban awet ni no ma nak kata daun hab extend ke road ni second ni lem dalam lepas cakap secondary spa metal very much within our own land present land mukta chatu la kata chatu ko lain hab ori lagi lo dan ori lagi lo ban kala pos prahaja kurta kena itu utan tengi persang ban awet ban expand road ni desat hani don katuk ani bar ki don ga guideline ban hab don kam ka site kata kare don kat kum ga prosedur joki ya kita ngin hab request government of India ban exam dikila ban exam ya kita hai teka don kam ati global feasible ban land big aircraft teka by extending your way towards this side towards this Indonesian road side binang up ini flight bahe yang under process bagi land ini flight barito ban connect different cities Umroi Mumbai, Umroi Bangalore, Umroi Hyderabad. Now the process is still on. While we are waiting for this big aircraft feasibility. This is exactly what you raised. Kajimu dungin dalam adep kini master plan, hari ini new airport, ini tip top kumulong di airport. Maru MLA meni udang raise kan meeting ba, nang buun gini gini tirang saateng ina umur belengin perlek mata just temporary nak bertahun-tahun. Ikuan dalam urlong gini ke airport ke bahaya kena hidup. Exactly like how the other airport in the good tidak. Kalau ini nama apa exact DPR yang pasti bahkan urut komen pun dari ke urlongi bun makin jauh. Mar whether direct employment or indirect employment minimum ni jauh bela setahun channel mai. Nama tang airport hari kali kamai tam. Hari kawan di flight bah tang Southern Spa ni taksi dan kampa. Kita barang tam minimum segi dukan syar dukan pro segi cafe gitu gini tekijing angnut neg sorkari ban penhek gini kami de katai to create employment hadai khabar ban sukale kawan nam kam su Malaysia rohti ku muncul lek bros kata ni la don meeting bagi official government of India from civil aviation mangkat bertini ini nongpet pada hari airport ini Kajing don lang mag Chief Secretary Joey, but Commissioner Secretary Transport, but the railway official for transport pangan, akan baru lokal ini mengatakan baik kembali baru lokal ini sudah. Jadi perlu ini meeting yang main baik bah ini government nila serius bah kami boleh expect nila. Tapi soal pun direkod di ada yang fiscal. Mentara tu belum mentara yok benda second report ada airport untuk dia ni ke possibilities kadon tak badon tak apa ni bagi habuk ikan bersokar dia lembang civil action nama ke kartu drawing ke plan tila layout apa ini kartu berbilitas sampai tidak dalam imat kan long possibility dan expand airport they don't tak apa ni bagi guidelines sebab ya keren berterkait union government campaign action kat tu kan nak proses dah construction
maka expansion kat survey boleh mentang bagi lapi import kadon galam expand senigaya plus ro hab acquire kumas kan riu akar but extra additional land but riu akar ga parking bay juga or kata yang beli dia kata next day after tomorrow will be having cabinet will get clear pass in cabinet we will move ahead with the government of India. Dan kat tu kan ni guideline bahap exam nak request government of India. Kalau exam kita inalak kontrak tadi dia ada kuma pada E320. Pada 320 untuk milah. Kalau 320 itu berbasis sepak Prabowo Morales 321 pada umur. Kalau kat kum bersulit kita ni is possible ya. Andai dol stok kat tu kan di pada dol di hap exam hap request ng government of India. Lagi exam kita orang ba kalau ahead of the course. Nak kata dalam exam kita tu belum tentang ini try kelak ban no very genuine kan hilang stand kita buat kan semua. Mereka kat kum ke plan ke bihak mantan ada accept ke DCA more or less 500 crore will be spent by the Airport Authority of India more or less. The land acquisition will be done by the state government whatever land is required from the expansion. Kat kum ke drawing mentai don comes kan dua akar dan kita safety na local system but dua akar part ini big aircraft. Running in extend kum sa kandai spa antar Morales kan nombor akar South Park kan it's keep for a big aircraft. Makanya international fund impression segini ke mereka expansion kalau urlong not come to India for other thing airport not come. Yeah, obviously when everything is done as per the like what I said nomor kontrak di aircraft obviously kan nomor 24 bahasa jadi anu ni kum government ni kuat untuk urlong baik lah dekat kalau tarik jangan dulu ni but kamtan kun dengan state baru kau bagi lihat kuat ni kan ya ke extend orang bi kedekat jaka kadon kilometer seteng ngila man extend mentar handai don katukan ni pada mata safety reason hab acquire ni new additional day after tomorrow will be having a cabinet will clear the cabinet to proceed to the government of India nang tandar de kota hende don meeting with government of India hang tangin ya boy itu kan bona in prikloh ke po arais na mo prikloh ban suki kon dengan state jomi Megalayapost.news